Welcome at Enjoy Your Money with Jaco Quadrat, the radio show where we explore the gap between knowing what to do financially and actually doing it. Jaco, because like we said last week, many families know the basics about money, but we are so human. And there's something like real life. School fees, groceries, petrol, interest rates, with everything happening in the world. So obviously, life doesn't follow the textbook. Jaco, thinking of textbook, I must say me and my wife really wish the kids came with a textbook or a handbook or some guidelines. And the thing is, there are books out there, but not for your kids. and I'm not speaking your kids specifically. Everyone of our Quickly own. recovering No, there. no. There's not an instructor's manual for each individual kid. That's what I mean, not your specific. You are such wonderful, wonderful kids. So we are busy with our series on behavioral finance, and we call it The Mind Behind Your Money. Beautiful. Where's the echo, Prof? Money. So, Prof, a quick question. After the Springboks win a game, how many people suddenly say, I knew we were going to win? Jaco, probably 60 million South Africans minus one. Because you don't watch rugby. Because I don't watch rugby. We have to do something about that, Prof, really. And the funny thing is, Prof, before the game, most people were very nervous, not you, because... That they play. Yeah, and I almost want to link it to last week's episode. Why should we be nervous about the Springboks? We can't control what they do, and how we feel doesn't have an impact on that. But that's not the topic for today. Yes. We're actually looking at thinking we know what's going to happen. Jaco, today we are talking about hindsight bias, and it's the last belief perseverance bias. And hindsight bias is the tendency we have to believe that we could have predicted the outcome of something now that it has happened. I think you have to say that again. I have to process it in my mind. It's the tendency to believe we predicted something after it already happened. Okay. So, can I give an example, asking you whether I understand it correctly? Let's see. So, in money terms, if there's a market crash and someone say, I knew the market was going to fall, or after a rally they say, it was obvious the market would jump or recover or increase or something like that. Jaco, you understand it so beautifully, It's but because you explain it so well, Prof. I'm sure. Good lecturer. Before the event, things are rarely that clear. It's as clear as mud. Precisely. And then our minds, and that is the beautiful thing about our minds and our memory, is that it's reconstructive. So we rewrite the history how we would like it to be, and we fill in the blanks so that we can tell ourselves we actually knew it was going to happen, and this is all the reasons. Prof, it's actually good time now to do our Bible verses. Let's quickly do the Bible. Can we do it? So my verse for today, Proverbs 27, verse 1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Mine comes from Ecclesiastes 11, verse 2. Invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. I think, in short, we do not know what the future holds. On that note, let's take a quick music break. Welcome back after the break. We are still busy with our serious mind behind the money. What do you say, Jaco? And we are talking about hindsight bias. But if you want to listen to our discussions on the previous biases, you are welcome to go to Spotify or SoundCloud, look for Life FM, and then the episodes for Enjoy Your Money. We would also like to hear your insights. What do you think about these biases? Does it appear, or do you have any questions? And for that, you're welcome to WhatsApp us here in the studio, 066 5166 917. Prof, I typed it out so nice for you. It's 066 5166 917. Jaco, I don't like the 66s. Why not? It's easier for people. No, I don't like it. Okay. I think you have a bias there. I have a bias, definitely. And you're also welcome to go and look at YouTube for Jaco 2. That's our YouTube channel. And we have a new podcast series currently running
where we have some discussions, some of the topics that we have addressed here on Live FM before, but also some new topics, and we often have guests. So, Prof, we're talking hindsight bias. I'm looking forward to the Afrikaans for the translation, but we'll have to worry about that a bit later. So, what is it? We touched on it. We tried to explain in basic, but just if we go a bit deeper in simple terms, what is hindsight bias? And then we will talk how it impacts our financial decisions. Okay. Jaco, so just because you didn't listen before, but I'm not the only one, because you were saying it, and it's really a struggle to listen. Okay. I'll repeat it because I am somebody who have a lot of patience. It is the tendency to see past events as more predictable than they really are. So to put it in other words, after something happens, our brain reconstructs the story and convinces us that we knew it all along. So, Prof, our memory is almost like a politician's speech. It's adjusted afterwards. Exactly. You couldn't have put it better. And when we started the program, I said that hindsight bias is the last belief perseverance bias. So a cognitive bias that has to do with our belief system. And it's all about how we remember past decisions. And we think we made our decisions based on information that was available, but that information only came available after the fact. And that's the problem. It gives us a false sense of confidence on making these decisions. So, Prof, if we use a South African example, if we think about the Steinhoff collapse that took place about a few years ago, after this entire accounting scandal broke, there's actually many investors that said, "Oh, I could have seen the warning signs," but that's actually not true, because it was not reflected in the share price. Jaco, that's so true. At that stage, we still had our investment club, and we actually had some money invested in Steinhoff, because for the years before that, it was quite a good investment. I wonder why it was a good investment. The returns was very well, and I remember that after the news broke and the share price dropped, and we had our discussions, and then we started to say, but we should have seen it because of that and because of that. And yeah, that's just so human. But before the scandals, Steinhoff was widely considered as a successful international retailer. And it's actually just too easy to connect the dots afterwards. Yeah. I think with the realizing afterwards, that's the problem. It's easy to do it afterwards. So the bias becomes even stronger today, Prof, because of social media and 24-hour news. So we are actually bombarded with all of this information. And I think sometimes information is so cluttered, you actually don't know that you read something today, yesterday, or 2 weeks ago, and then something that you just read yesterday, you think you actually saw it 2 weeks ago. Jaco, just because there's this huge volume of information, you will probably find somewhere in there a sentence that will help you to say, but you could have predicted this. Yeah, and I think that's the thing. There's obvious, I don't want to say obviously, but there's things happening that can indicate certain things happening. If we just think about this whole war, I mean, a lot of people were saying, but they should have seen it because the US was moving ships into the Gulf or into the Mediterranean. So everyone, they should have seen the signs. But I have to admit, the whole attack found me off guard. I didn't think it was that close. The things that I heard was there was negotiations going on, and suddenly one country is attacking another one. And as you said, if you now think back, the signs were so obvious. But was it? Yeah, no, Jaco, I totally agree. I can remember that even the Sunday morning when I was scrolling through social media and the thing started to pop up, I was, to be quite honest, a little bit surprised about the news. And then I started to read more and more, and okay, so this actually really happened. But as you say, if now afterwards we look at the hundreds of explanations and all the news reports, it almost paints a picture that it was quite obvious. And the truth is, it wasn't. Because if you just look at
markets, interest rates in South Africa, I mean, actually the world economy was actually at quite a stable and good place. There's not funny things that people expected. Share prices were actually growing. So I almost want to say the world was definitely not expecting it as a whole. On the markets wasn't. The week before that, we had our investment committee meeting, and we were given the feedback by the fund managers just on how well the South African market did and how good the prospects was for the coming year, and how the American markets was moving slightly sideways because most of their past growth was driven by the top 7 companies, and now there was a move away from investments in the USA to Europe and other parts of the world. No discussion on a war. Okay. So maybe there was some, and this is the thing that actually starts to happen. Now someone will say, but they were actually, if you look at that company, let's say an arms dealing company, because you get companies that produce firearms and stuff like that, their price was slightly increasing and they had a lot of sales. We should have known that, but we don't. I think that's that point again. You will always find something that proves something, and that's they talk about the beauty of hindsight, isn't it? It is. It suddenly all makes sense. And Jaco, very, very interesting. There was actually a mention about companies that manufacture arms, but at that stage, it was linked towards the whole antagonistic stance of the USA against Europe, and they having to take more responsibility for what's happening in the Ukraine and Greenland, etc. But now, with hindsight, maybe that was actually due to the war in Iran. That they were planning, or maybe they weren't planning it. And I think that basically links to what we talked about last week as well. So, Prof, just in South Africa, I'm sure you did some research. You like to do research since you are a professor. Of course, I did some research, Jaco, with one of my master students. And it's not this student. It was not this student. We actually surveyed South Africans in 2025, and with hindsight bias, it was one of the most common biases, with half of the participants acknowledging that they display hindsight bias. Sure. Yeah, and that's opposed to last week when he talked about the illusion of control, when it was only 3 out of 10. So this one is much more prevalent among, let's call it, general South Africans. It is. So, Jaco, if it's the two of us sitting in the studio here, so one of us should display hindsight bias. Okay, since I have more probably illusion of control, I'll give this one to you, Prof. I think I'll have to take it. And in losing that battle, Jaco, I think maybe we should take a short music break so that I can just recover. And then after the break, we'll get a bit practical. Okay, enjoy the music. Welkom terug na die breek. Ons praat oor die laaste belief, perseverance, vooroordeel. En Jaco, jy ek sit hier in afwagting, Prof, in spanning en wag. Watse vieslike anglisisme gaan jy hierso met ons deel? Want ek weet nie of daar 'n mooi woord vir hindsight is nie. Jaco, ek het verskriklike woorde gekry, so ek moet hulle almal deel en dan moet die luisteraars maar besluit watter een hulle mee kan saamleef. Okay. So, die eerste een is 'n agterna kennis vooroordeel. Agterna kennis vooroordeel. Ek dink dit is baie beskrywend, neem ek aan, agterna kennis. Okay. Die tweede een is bietjie korter, so ek weet nie of mense hom dalk makliker sal onthou nie. Ek dink niemand onthou in elk geval enigiets wat ons sê. Agterna inkeer. Agterna inkeer. En ek dink toe het die AI net eenvoudig moedeloos geraak dat ek nie tevrede was nie, en toe sê hy vir my, ek het dit die hele tyd geweet, vooroordeel. Dit is eintlik nogal baie beskrywing, né? Ek het dit geweet. Mens dink jy het dit geweet, daar het iets gebeur wat en nou sê jy, ek het dit eintlik nog altyd geweet. Ek het geweet dit gaan so wees, maar my gut feeling het vir my gesê dit is so. En daar was eintlik tekens en so aan. Maar Prof,
kom ons probeer altyd in die tweede deel van die program van mense eintlik net sê, maar hoe raak hierdie ons? Hoe kom dit 'n invloed? En dan dalk moet ons osself vra, is ek van daai persone wat hierdie vooroordeel tentoonstel van terugkyk of Agterna, jy het vreeslike goed gesê. voor, wat... Nee, ek het nou al klaar die naam vergeet, jy sien. So, maar Jaco, so kom ek vra weer 3 vragies. Weer moeilike vraag. Moeilike Ek vraag eerlik soos antwoord. gewoonlik. Sê jy gereeld na groot markbewegings? Byvoorbeeld kripto of aandele of die goudprys of olie. Ek het geweet dit gaan gebeur. Ek dink, ja, nee, definitief. Ek dink ons het al gepraat oor iets soos kripto met Bitcoin. Ek wens ek het geweet, dit gaan gebeur met dit wat het gebeur het, voor ek die heel eerste keer gekoop het toe Bitcoin 1 cent was, sulke goed. Maar daai tyd het ons niks geweet daarvan. Daai tyd het ek geweet, dit gaan 'n groot piramideskema wees. Ja, en ons glo dit nog steeds. Maar ek dink toe Bitcoin sy laaste hoogtepunte bereik het, en in Suid-Afrikaanse randterme, dis interessant, meeste mense ken dit in dollarterme, ek ken dit meer in randterme, maar die prys meer as 2 miljoen gegaan per Bitcoin, vir niks, net vir almal, jy sê 2 miljoen rand vir niks. En op daai stadium, Jaco, het ek en jy nogal daaroor gepraat, en want ons het nou in die breek toe sê, ons moet al bietjie dink, waar het hierdie ding ons al getref. Ja. En ek het toe op 'n stadium nogal gedink, ek moet maar verkoop, en ek het toe die helfte verkoop, en toe styg die prys nog, en toe koop ek maar terug. en dis nou eintlik net daarna. Dis nou dis nou daai wat ons verlede week oor gepraat het, nie dat dit by hierdie laasweek se baie is, of ons praat nou nie daaroor, maar wat mense sê, as jy emosioneel koop en verkoop, dan die ideaal is om te laag te koop, hoog te verkoop, maar mense doen nie teenoorgestelde oor emosies betrokke is. En daar het jy nou 'n goeie voorbeeld daarvan. Jy het verkoop, en toe styg hy nog, toe jy bang, my jene, toe koop jy weer. So jy het laer verkoop as gekoop, so jy het dit 100% verkeerd gedoen. Maar wat ek daai tyd gedoen het, ek het besluit, ek sal vir Chat gaan vra. Wat is sy mening? Ek onthou jy en Chat het 'n baie ernstige gesprek gehad. Ons het, en eintlik het Chat vir my gesê, hy het gesê, jy behoort van beter te weet. Jy het nou genoeg geld daarmee gemaak, deel nou jou, of vat jou geldjies, sê dankie, en loop aan 'n pad. Maar ek dink die emosies het ook, die emosie van gierigheid, is daar 'n gierigheid bias, prof? Nee, daar is nie, maar daar is 'n overconfidence. Ek sal bietjie gaan dink of daar 'n ander emosionele een dalk nog is. Ek dink daar's, maar in elk geval die gierigheid het die oorhand gekry. En ek is toe so bang ek mis uit op dalk as hy gegaan het van $1. Daar's wel 'n bias wat se naam herding is. Nee, ek dink nie dis dit nie, maar in elk geval, as hy R1 was en hy's nou 2 miljoen, dan kan hy dalk 3 miljoen raak. Dis net sy verraadsigheid, maar hy het toe nou nie, hy's nou die helfte werd. So, prof, het ek geweet dit gaan gebeur? Nee, ek het nie, want as ek het, sou ek beter geweet het. Maar daar is tog goed wat gebeur, en eintlik wat ons vir mekaar moet sê is, as hy hoogtepunt bereik, behoort ons eintlik van beter te weet. En as hy dan val, dan is dit maklik om te sê, ons het geweet dit gaan gebeur, maar ons het nie gereageer op nie. Net so, Jaco. So, kom ons probeer die volgende vraag. Ek onthou jy jou vorige finansiële besluite as meer seker as wat dit werklik was? En Jaco, ek wil nou weer terugkom by hierdie ding, want ek het die vorige 3 kere, toe Bitcoin op 'n hoogtepunt was, elke keer gedink, ek dink ek moet dit nou verkoop. En ek het nie een van daai 3 kere dit gedoen nie. Jy het een keer dit gedoen, klink dit vir my. Toe koop jy dit weer terug. Die laaste keer het ek maar ek bedoel, ek het dit nooit alles gaan verkoop en my geld gemaak nie. Ek het dom besluite gedoen. Maar ek dink die vraag is, onthou jy jou vorige besluit is meer seker as wat dit werklik was? Ek dink as mens terugdink oor goed, dan jy was redelik seker oor jou besluit geweest. Daar was so jy dink, jy het nie te veel getwyfel nie, maar as jy mooi daar gaan dink, dan besef jy, daar was baie twyfel by betrokke, anders sou ek seker nie met Chat gaan chat daaroor nie. Jaco, die laaste enetjie wat ek jou wil vra is, oortuig ek myself dat 'n belegging van die begin af 'n duidelike wenner of 'n duidelike fout was? Prof, ek dink dit sluit eintlik aan by ons hele gesprek. Ek dink mense oortuig jou baie maklik daarvan na die tyd, is amper maar
ek het mos geweet dit gaan so wees. Net so. So, Jaco, hierdie vooroordeel is dan juis gevaarlik, omdat dit eintlik ons voorspellingsvermoë beïnvloed. Want nou dink ons, as ons per ongeluk reg was oor die verlede, dat ons nou in die toekoms gaan beter voorspel, alhoewel ek dink uit die hele gesprek tot nou toe kom ons agter, Ons weet eintlik niks. Ons weet eintlik niks. Hierdie is nou een vooroordeel wat nie by ons sigbaar is. Ja, is dit nie by ons sigbaar? Ek dink dit is sigbaar. Nee, wat ons ek dink die feit dat ons nie reageer op wat ons weet nie, sê vir my ons is nie so seker oor wat ons weet nie. Nee, maar ek probeer nou dink hieroor. Hier is nou baie diep. Maar hierdie vooroordeel sê eintlik vir jou, as die inligting beskikbaar is, dan dink jy, is die hindsight, dan dink jy daai tyd jy moes van dit doen. Ja, dit of verstaan ek dit verkeerd? Jy kan dit seker so redeneer, Jaco, want dit lei tot oorvertroue, neem van groter risiko's en swak toekomstige besluite, maar weer eens op daai een, ons het nog niks geleer uit ons besluite van die verlede, en lyk dit vir my. Nee, maar ek weer eens, hierdie smokkel met my kop, prof, ek probeer nou dink daaroor, en dink ek, ja, maar as ons, ja, ek weet nie wat die antwoord is. Dalk is vir luisteraars vra, laat weet ons wat is die antwoord vir Jaco. Ja, ek is nou hier bietjie stom geslaan. Okay. So, maar ek weer eens, ons het al baie die rand as 'n voorbeeld gebruik, en omdat ons baie keer 'n negatiewe siening het van die rand, en hy verswak dan ewe skielik, dan sê mense, ek moes duidelik gesien hierdie rand gaan val, want ons het amper hierdie verwagting in ons agterkop dat dit gaan gebeur. Dit sluit eintlik nou aan met ander biases, maar dan as dit gebeur, ons het nie gereageer, dan dink ons by onsself, yes, maar ek het eintlik dit sien kom. En dan die volgende keer, dink jy sien dit kom, jy neem 'n besluit daarop. Jaco, ja, en die weer eens terug by die, as ons dit so akkuraat kon skat of voorspel, dan sou almal betyds 'n klomp dollars gekoop het en dit verkoop het as die rand verswak en 'n wins gemaak het. So, dit is nie so maklik nie. Ja, ek wil amper nou daai laaste deel van jou, ek dink dis die deel wat, en dis die wat ons heeltyd praat oor die Bitcoin, wat dalk niks met hierdie bias te doen het nie, maar is weer daai ding van, net jy soveel geld al gemaak, nou wil jy nie verkoop nie, want jy is bang jy kan ook nog geld maak, en dan draai die rand aan die ander kant, en dan byt hy in 'n geval weer. So. Jaco, so kom ons raak gou prakties voor ons tyd uithardloop. Wat kan ons nou doen om hierdie vooroordeel, terugskouingsvooroordeel of ek het dit nog altyd geweet vooroordeel teewerk? Prof, is weer terug by die wat ons die hele tyd herhaal, hou 'n besluitjoernaal en dan weer skryf neer wanneer jy 'n belegging maak wat jy verwag gaan gebeur. So jy eintlik sê maar weer eens hoekom jy die besluit neem, hoekom jy 'n belegging maak, want jou verwagting is die volgende. Sodat as die verwagting nie so uitdraai nie, dat jy kan sê, o, maar ek het eintlik geweet dit moet so wees nie. Jaco, ja, en so jy moet dan 'n eerlike terugkyk gaan doen met die beleggingsuitkoms en vir jouself afvra, het dit uitgespeel soos wat ek gedink het en vir die redes wat ek gedink het. Ja, en dan ek dink ek is belangrik om te beplan vir meer as een moontlike uitkoms. Die hele oorlog is seker nou vars in ons geheue, soos maklik om daarby terug na te verwys, maar ek wonder partykeer wat het Trump gedink gaan die uitkoms wees. Ek dink hy het gedink daar is een uitkoms, en nou is dit nie noodwendig so eenvoudig soos hy gedink het nie. Ja, Dis al ewe skielik ander uitkomste. Dit is so, en ek in my finansiële bestuur wat ek aanbied met die studente, doen ek nogal scenario beplanning, en die basiese daarvan is, jy het jou mees waarskynlikste of jou verwagte scenario, en dan behoort jy te gaan kyk na 'n worst case en 'n best case, en te kyk hoe gaan jy reageer as die verwagte een nie reageer of realiseer nie, maar een van die ander twee. En sou jy besluit dieselfde bly as dit heeltemal anders te uitdraai. En as die antwoord iets anders is, moet jy dalk heroorweeg wat jy doen. Jaco, dan dink ek moet ons ook aanvaar dat alle beleggings nie altyd dieselfde gaan presteer nie. Ons kry fondsbestuurders wat 'n spesifieke mandaat het. Party koop waardebeleggings en hulle het nie die laaste paar jaar so goed gedoen as die ander ouens nie, maar dis deel van my gediversifiseerde portefeulje. Ja, ek weet van die een belegger wat goud die hele tyd ingehaat het en vir jare het hy
vakslag Baie gekry. jare. Baie jare, en nou is hy 'n here. So, Absoluut. jy net die regte tyd gehad het om hom te kies. Jaco, en ek dink dan die laaste een om hier af te sluit is, in die Engels praat hulle van standard operating procedures. Ek moet besluite en prosedures sê van wat ek gaan doen as iets gebeur. Ja, ek dink ons het al aan geraak om te sê eintlik daar sekere riglyne waarbinne jy handel en jy hou daarby. Jy wyk nie daarvan af nie. Maar prof, ons tyd vang ons. So, het jy vir ons 'n boeresom vir hierdie episode? Jaco, weer 'n uitdaging vir ons luisteraars hierdie week. Gaan sit 'n bietjie en dink oor 'n besluit wat jy die afgelope jaar geneem het en dan vra jy vir jouself af, kan jy bespeer of dit dalk miskien beïnvloed is deur hierdie hindsight bias? Was jy dalk ooreed om 'n besluit te neem omdat jy gedink het maar jy het al in die verlede so 'n besluit geneem en toe dit vir jou goed uitgewerk? Ja, prof, jy gaan laat die mense diep dink hierdie week. Maar op daai noot, heerlike week vir julle. Lekker week.